clear tu te inzwain chubai ka buk le cheu tun huna hian Giannis Antetokounmpo Chanchin kan ngai thlau velenga ani hi aming pum dik tak chu Giannis Sina Ugo Antetokounmpo ania December niruk sangka chakwa sumkwa pali khan alo pianga Greece Athens apianga anchung ko Chanchin hi tlemte an soilang bokila unaw panga ania maro chu Greece an pem hian an Uber Francis hi Nigeria an nakal sana abak zong hi anuten an shruai ani anchung ko hi Nigeria atanga Greece pem lut ania Greece kwale tui ni na hi hunrei tak an nei lova sang ni le som pathum khan Giannis peichuan hemi kwale tui ni na ai choni chuan an chung ko hi an thei em an unaw hian Athens Sepolia Khopuya kothera hian sanate bag te sunglass te zuar kwalin anin lo thina an zong thin ani kumsang ni le som pathum khan Antetokounmpo chungko hian Greek mi nina khole tui nina an nei thei chau ania an rin ai takin an nei har khop mai December ni som pani khan kum som pariat alo thlin ta ka chuan Spanish club CAI Zaragoza contract signa tin Zaragoza a khelai hianin Spain club thabera an soi Barcelona te pon an lo en thlaviawa amaro chu heti hunla hian NBA pon anon en thla ve thawa tin kanan le lokanga Greece rama hianin division pathuma then an neya chungte chu tier 3 bottom league tier 2 le tier 1 top league te an nia Giannis hianin top league hi a khel man mi alawa an khel san ber po tier 2 ani te chuan Spain hian hunrei tak khelo ma se mi hriat a hlo em ama hi lian tha sang tha ama hi agile tha boxia chumi wang chuanin NBA lam scout ten ama hi anron hrecak khop mai ani tin ani hi ate tanga basketball khel ani lawa kumsang ni le pasari khan basketball khel tran chau ani tichuan an unaw Chanchin hi en velela unaw panga zinga pali in basketball in khel veka Uber Francis an khel velava tichuan Giannis uchia Thanasis Antetokounmpo hi baksa khel ve thawin an unaw hin baksan khel duna tin Giannis hian jersey number 34 hak chan hi apa hi 1963 apianga anu hi 1964 atop pani 3 le 4 belkhom chu jersey number 34 tina u hian 43 vele thunga chu opposite chia 4 le 3 anu le apa ani vele thung bok ani tichuan an unaw zinga Giannis naw che hi Costas Antetokounmpo ania Lakers sanghi somnia an champion tum khan ani po hi squad awmawangin champion team atel nge ani chon nunaw zinga teber Chanchin soivele ngalta ila teber hi Alexis Antetokounmpo ania USA high school basketball khel ania amaro chutuna chuanin UCAM Murcia Spain signa ani hi thiam falan tilea NBA te po aron khel vat besi amani tichuan Giannis basketball chu khel lawila bodyguard hi kani karing atia mi bodyguard ni lewin tuna chuan aman bodyguard nei zok ang veoni akuthilian MMA bodyguard Apollo trangse milu han mervel tu tan thadon veoni tichuanin NBA hian kutlian tak nei kut pha lai antiang chu chumi nei zinga chuanin atela
Boban ate Shaq ate antam mai Kawhi Leonard ate po antelani ti chuanin Giannis Antetokounmpo te Greek rama hianin South Korea chi hianin army tan ngei hi ngaya chuan u Tennessee nen hianin sipaya antang nge a sangni le som parukhan amaro chu sangni som parukhan USA a in le lo enkiman ne to wangin full service nilawin thlathum chung chau he sipai tan namhuna hian an hantanga special consideration an pe tinani chu Giannis Antetokounmpo hi Nike signature shoes American nilo pon lammi international signature shoes neih masaber ania aphe khoki Greek freak Mizoram po mutur tam viawa tin Adidas sianin ama sign tumin offer na satak an peya tin leaning pon na satakin anon zuya maro chu Giannis sian Nike thlang ta zok ani Giannis sian an ramtan voidoi lo represent to a khelma sakber chu sani som pathum July khan Greek under 20 team alo tela ta chuan FIBA Euro Big under 20 championship apum puya pangana lawni pui nge ani chuan sani som pali Greek senior men's avikhatnan telvele ta hian World Cup FIBA World Cup an khela Greek ram hi apumpuya World Cup pumpuya ti thaber zinga pakwana ain lan pui nge bok ani chuan tuntum Tokyo Olympic hian Giannis po hi Greek tan khel tura be sayania amaro chu NBA playoff khelai ani wangin anram tan kela pen chuak thei rilo ani ti chuan Francis le Tennessee Antetokounmpo te tello hianin abak zong Giannis ti chung ko hi sangni le som pali kumtir lam khan Milwaukee an pem lut ani Giannis hi no pangte ni lai khan zona an zota for your career. I want to be NBA player. Chu NBA dream chu ti lo thin alo ti don ta April samni pariat sani som pathum khan Giannis NBA draft ain hlangkaya ti chuan sangni som pathum NBA draft khan 15th overall pick alo ni tang he ani heta hian Milwaukee Bucks an pick nge ani ti chuan July ni somthum sangni som pathum khan rookie scale contract anti chu Bucks nen an lo saina ti chuan in October ni som pathum sangni le som pathuma NBA avai khatnan ai lana kum som pariat le ni zathum som pakhat a upa ania NBA khel no pang ber aron ni tang he ani chuan NBA hian 6.8 aron average points 4.4 rebounds 1.9 assists 0.8 steal le 0.8 blocks te NBA hian aron average ngala Giannis sian sanghi som Sri Khan most improved player lawmman alabok ani sanghi som kwa sanghi som ni season player efficiency ratings in NBA ani hi rating samber ni in 31.9 ratings ani nge ani tin Giannis si all-star voinga alo khel to all-star MVP hi sanghi somni pakhata khan alo donga tin voithum lai NBA first team atela sanghi som pakwa sanghi somni pakhata tela sanghi som pakwa le talokila Giannis si sanghi som pakwa regular season most valuable player ni na dong tu nia kumno pangte ni in he award hi dong ani tin sangni somni he award hi a zone in adong le
MVP ni na achel ba ka hian Defensive Player of the Year lawmman alatel ngal bok ani tichuanin Giannis hi hemi MVP le Defensive Player lathei lakop NBA hian mi pathum chaw an loma chung ta chu Michael Jordan Hakim Olajuwon le ama te hi anita a heng hi NBA history a chuan ani pathum bak hi anom lo ani tichuan Giannis hian NBA awards chaw lo Eurostar Player of the Year 2018 alo labok ani thil pakhat Sawi Hmaih mi alo turchi February ni somni pani sa ni sang parukhan Giannis hian triple double masaber anaya 27 points 12 rebounds 10 assists anaya hei hi Bucks history a no pang taka triple double ni masaber ani tuti thataka acheta ka chuan Bucks hopon sangni som parukhan kumli chung atan 100 million in Giannis an signa Bucks ho hian Giannis chho hi an phal lo viau ani tura ngai taila kum nga dang chu $228 million in sign vele ani hei hi Giannis a contract number chu ani Giannis anu le pa Chanchin hi an en vele lokteang apa hi Charles Antetokounmpo ania Nigerian Association Football player ania tin anu hi Veronica ania high jump zuang train ani bok ani tichuanin Giannis apa hi September sanghi som pasari khan kumsumnga palimi ni in abaural ani Giannis a mai na lambia thu ngai thavele taila Giannis hianin nupuila nei lova bial nu ania bial nu chu Mariah Riddle Springer ania ani hi Fresno California mi ni in ama in kum ni in a upa a tichuanin abial nu hian February ni som sang hi som hi khan fa dom tak anaya Giannis a fapa ani chu afapa hi apa mingchoin Liam Charles Antetokounmpo ti anphua nge ani chuan Giannis Antetokounmpo Chanchin top lampang kai taila tuna hian NBA sanghi somni pakhat finals chu Phoenix Suns nen an khel me kania tuna hianin ma hroizok ni in an champion chon MVP ni na po alak rin omviau ani all clear tu te chunga kan loma hetiang Chanchin ngai thak chak kan nei ani chuan comments lama khan han soi ula ti chuanin Giannis a ri zong le san zong ka soilang lova comments lama khan han comment ta ula tuta ring dik soidik ber chu lawmman kapedon ani clear to 10 mi Chanchin share du deuh kan nei chuan aming comments laman soi ula la subscribe lo ten khongain min han subscribe sakram ula in zawain mangtha vek ule